Mene sad od vas interesuje mi kaže... Ovaj kamp raseljenih Roma, Aškali i Egipćana, u kojem je smješteno oko 1200, sada 1225 stanovnika ili oko 225 porodica, je 1999. godine nastao iz krajnje nužde. Oni su smješteni i dobili to kao privremeno rješenje za jedan vrlo kratak vremenski period. Nažalost, oni su već 10. godina u tom kampu. Jeste najveći kamp na Balkanu. Sama ta činjenica govori da on nosi sa sobom najveći broj problema. Ali mi se itekako dnevno bavimo problemima. Crveni krst Crne Gore kao izvršni partner UNHCR-a radi sve što je moguće i što je u njegovoj moći da tim ljudima olakša život i poboljša kvalitet života. Kroz redovno održavanje infrastrukture kampa. Kad smo naslijedili kamp sa 76% elementarno nepismenih glava porodice koji se potpisuju otiskom prsta. Samim tim nisu imali neka prepoznatljiva zanimanja od kojih bi mogli da svojim radom poboljšaju kvalitet svog života. Zato smo veliki dio naše aktivnosti, skoro procentualno mogu reći najveći, usmjerili ka obrazovnim aktivnostima. Pa imamo tamo 4 dječja vrtića koje okuplja oko 170 djece. Zatim imamo predškolsko obrazovanje. Snažna smo logistika, jer mi smo tu pokrenuli školu, i snažna smo logistika isturnom odeljenju osnovne škole Božidar Vuković Podgoričani, koje sada ima preko 260 redovnih đaka. Imamo podršku mladim ljudima koji su navršili 15 godina, a nisu završili osnovnu školu, podršku ka vanrednom polaganju. Nisu sve barake iste, ima baraka jako urednih, mnogo toga zavisi i od samih korisnika tih stambenih objekata. Oko 20 stanovnika kampa je na jednu česmu, oko 20. Stanje tih objekata i njihovu upotrebljivost u ogromnoj mjeri zavisi od korisnika. U ogromnoj mjeri. Zavisi kako se odnosi prema tome. Ako mi danas promijenimo sve slavine, a sutra ih pola ima polomljenih, stanovnici kampa su krivi za to. Mi smo u prošloj godini podijelili oko 30 tona hrane, ili tačno 29.948 kg hrane. Podijelili smo oko 8 tona higijene, sredstava za higijenu. Podijelili smo u prošloj godini 613 dušeka, 1595 ćebadi, zatim određen broj kuhinjskih setova, šporeta, zatim svu djecu koja pohađaju redovno u formalnu školu, koja redovno idu u školu, servisiramo sa školskim priborom, odjećom, obućom. Zatim, snažna smo podrška za djecu koja idu u gradske škole. Svaki dan taksijem vozimo 31 dijete do gradske škole i vraćamo nazad. I kao što sam vam rekao, podržavamo kroz vanredno polaganje određenih broja mladinaca. Svake godine mi vodimo svu djecu, školsku djecu na 7-dnevni boravak na more.